Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam, sakbay na makablaawan nagiti newcomers ada bowmaker player ken Abalos. Kastamat kada Pinoy Mix TV 79, Mariel Gutierrez and family, Grace Elizabeth, ken nagiti top commenters tayo ada Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Two Tired Adventures, ken Dadumapay. Pagyamanan da kay amin subscribers ken supporters. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Balikid manan! Lito'y programa tayo, unay daytan kaka. Jerome Lakay, apay ayata kanayon kang agdardaras. Agrelax ka, kadi nga grubwat. Intun kon ada nalipatam. Ay, amumutan kanyak bakay. Ay, tsak, kaya ti maladaw. Min tinarag, ti kinamanagsapsapak bakay. Awan ka din tinalipatam. Amaray, naikargak amin na, ti bagkaw. Arakopan ka nga roon na tamapanakaon. Babay Lakay. Pasensyakan ata na busy akmet. Iti dayto gan siliwag a kurtina. Sige bakay. Anad Lakay. Ay na, masapul ang may ring Pasko dayto gan siliwag a kurtina. Excited akon amangi kurtina. Ay na, nagmayat kat ngatan. Masapul nagduduma ti style ti kurtina. Nagsublimat ni Jerome. Apay nga ta. Bakal, itay inarakop ka. Di mo pa imbagamag. Imbagak mat, nga ganad ka. Anad Lakay, kunakmat. Saan atay ta bakal? Anya nga rod. O makitam, saan mo lataan adlaw? Kitaan na kami na. Saan ka nakatutok latang ni tagan gansilyam? Ay nalakay, amok anataraki ka. Sana nga itiday ta, baka kitam tiba daw. Ay nalakay, amok anapintas tibadom. Kita ma, kausubo ka. Ne, apay nga gusog kan. Kat nabalikin, tuwing suot ka. Di mo pa dinilaw mat bakay. Ha? Sika tinagbado? Kinitam kumamot dun Ay unay daytan kaka. Naimbag ata na sabat ka ni Nana Saleng. Iso tinang dilaw. Iso dinardaras kong tinagawad bakit. Ay nalakay. Balikid man na ni dinaminsan. Balikid man itan. Unay daytan kaka. Anda akong bakit. Ngala. Inanampay sa kantog digos Lakay. Tama di tinabanog ngagdigos. Sige, agkapiyak man pangarot bakit. Siya kon timang timplay ti kapem. Agkapitakit din na.
Ta ikapita ti ginatang ko ang siupaw. O sige lakay. Ag merienda taman nga ron. Sige, may ka. Tiklakan. Amom lakay. Adda kapadpadam. Awan ba kayo? Siyak ti original at Jerome iti biyag mo. Ti kayat ko asawan, kapadam, iti panagkaw-kawes. Ha? At ang kapadpadak iti panagbanbadaw. Wan, ninanang. Anya? Ay, baka kapadpadak kitdain. Wan, ngamin, napan nagmarket a balikid, tibado na. Anya? O na datan. Nanang, adda malagip kong imbagam kanyak idibalikid tibado ni Jerome. At niya nga imbaga, jay ngay kunayo nga amangan no agar aramid iti linuloko ti asawa, nga amangan no agbababae. Ita, da kayo mo't tinaira na abalikid ti suot na. O, da aglalalaki kayo mo't nga rod. Anya, unay daytan kaka. Marabis ko ti magibaga kanya kiti dayta. Impalagip ko laang nanang. Iti kasta, mapunas iti isip yu ti dakes nga atap yu iti asawa. Kan, tapno maikat dagita inuugma apatpatsin nyo. Unay daytan, nanang. Ay na ba kahit saan ka mababain ka po iti panagsuot mo iti balikid. Apay kita sa anod, matayak iti baen. Naminsan la napasamak iti onos ti panagbiag mo akas dyan ti napasamak. Uray pay, kababain launay. Apay ang napasamak dayjay. Awanan yaman na dayjay kunak nga ruday. Ta naminsan la napasamak. Unangam kababain nga raod. Ay, kaslaak lamot taleng unayan gapu iti dayjay. Di nakarkaron ni Jerome ta kanayaon. Diyak amaw no niya mo ta klase ti panunaw ti adakin kwa na. Kamay samot ni bakit na takaslawan anyaman na. Ay, unay daytan kaka. Kunak man no, makimisa kayo ano ako ni Jerome ita. Umununan ni Jerome tatang, sumaruno akton. Kunak no, gindan kayaw. Adapay ngamin aramidak tatang, mabit laangin day jay. Sumaruno akto mutla adagos. Katda kayo ngay. Intun malimay na mapan kami kanina nang yaw. Di kay pala makigiddan ka ni Jerome. Sika ati rumba nga makigiddan kan ko anak, tas sika ti asawa na. Masapol nga agidgidan kayo ang mapanagserbi iti Diyos. Tidakas kat no sa anak amapan. Uray saan kami nga agiddan amakimisa, tagkinkin na awatan kami latatatang. Kasta ti rumbay, tinaragsak nga kasawa, sana dahil tayo agaraapa. Ayun kaya, siniputam kumaate panagpulis na. Ha? Ape ayatatang? Amumatay, kasla agbadbadaw nga ubay. Anya? Saan mo't nakadisdisin ti atao ti asawak tatang? Ti kayat ko asaway, ang mga no baliktad mo no balikin manan ti kamus na. Ha? Unay daytan kaka? Ano tinakmisa ita sa pinagpudot na ito ti tao. Ikatagto ti jacket ka ito nagtugawa ka. Dito yan, ti magtugawa. Iso ti bakantay. Pada ti babae, sangkakita na. Aputin na tingiwan na sa umisam. Nay. Naglokan. Korso na ito naksama. Sana ngagpasulisaw iti dahiti a babae.
Simbahan paimot nga raw yan niya doa. Na. Pwede ang babae, sang kakita naklata sa umayag-ag. Papansin mait. Jakman na talyawanan, aguma amang buy-buy kanya. Guwapa unay kat. Unay retan. Ne, ada kamot gaya man Jerome. Nagsinaruno kayo mo, ta simang patkin ni Raquel. Kasta ka day nanang. Wan. Kasta ti suot mo anapan na kimisa. Amun nanang, pangmisa mo tayo ti alupaw. Ay uday-day tan barok. Imbag tadida ka kinatawaan ijarwar. Saan mo't nakakatawa ti langak? Saan anak mo't aklawn? Kita man talangam. Nagsayat mo't ti langak nanang. Kita takawus mo. Awan mo't man sana. Marnya nga ti kita kitinatal. Balik kain to t-shirt ka. Ay, naitan kaka. Apay lakay? Kasano kamot ngagbadbado? Awan lakit balikid ti suot mo. Gapo siguro iti kadandaras ko bakit. Saan ka nga minun ngagdardaras launay, tamadigayam ti epekto na. Kita amat ngamin ati langaksak paminsan bakit. Iti kasta, madilaw mao iti rumbang adilawang. Kas iti na ita, balik kay nasuot ka. Di mo kitkitaan aya, no ibado mo ni suot mo. Kita agmag, jak manamaw. Apa nga ito na isuot kong kat balikin gayam. Nukas jayan akat dublem akitaan. Kababain no makita ti tattao. Ang mga no panunutan da sinto-sinto ka. Ay, naitan bakal. Naimbag tasaan abaliktad wano balikid ta pantalon mo. Jak laamon no kasta. Paggaakandakan dagiti masabat mo. Amok mo't balikid mo no saan? O di kasta kumamot ti t-shirt mo. Saan abalittad ti brief mo, ta saan mo't makita. Ngam dagiti akinruar asuot mo, kababain no makita da abalittad mo no balikid. Unay daytan kaka. Kopila mo no, plansan ti lupot nila kay mao, kita maon no, baliktad ta, balikida maon. Isumot tar aramidok tatang. Pengaro da kas jay. Jakman ammo no niya tar aramidon na ti lupot na. Kin si putam ti suot na, lukas jay ta, iso ti kababain no ka. Mayroon namot ngamin, no aday samsambot ko tatang. Lukas di nga grob-robot, bantay maon. Tapno sikati makakita, wano makadilaw, ikanyaman na sana nasayata, panagkawis na. Ay natatang, laklakayan mo tan, ti asawak. Mas dawa ka. Sa bagay, saan mo't kadya ka na yaon? Anya kita saan ng tatang? Baybay aklatan nga grubwat, saan ko abibiyangan, tadamot nakem nan akunak. Anya, ay okay lang kan katigas jay. Saan mo't adakas? Nagkamalilaang mo't iti panangisuot iti kawus na. Saan mo't anay gagara? Tidakas, numapan agtakaw iti kawus na. Ay, oray day tan kaka. Bakay, mabayag ka kadi pa dita CR. Mabayagak pa'y apay aya. Maladaw akaon. Mapankan alakay. Sige, mabay bakad. Anad lakay. Oy, sige, mapanakaon. Kita ang tabadom Oy, nadalaw ti badaw. Kita ang nabalikid. Okay, mat bakad. Sana balikid. Naitaitaan ka. Siyak ka rin, tikat katawan niya. May kasod mo, sir. Apay,
Nalas ka na eh. Oo, pabalikid, sir. Balikid Ha? pa talaga. Kasana ko, nagbali na kastaw. Kinitakpay, may sakpay nga suot ka. Kanahin mo nga gisuot ni Sir Balikid. Alayan naman nga gisuot kayo tibalikid, sir. Ay, saan? Saan na balikin na ito? Balikid, sir. Uray, miran nyo rin ba? Ay, Dawa mo ni Sir Mut. nagpadala nga men, ti kulraur, ti akin unag, kinakin ruar. Saan na balikin na ito? So ano di patsyan? Uso na ito ita. Ipausok mo na. Apay iso na lang, ti amura ti agipausaw. Puso ka na. Amok mo na. Una na itan. Apay nga min aya, akas ti nagtiba daw. Nay, makaluksaw ka ma't lakay. Masuronak ka nagtiba daw. Kasto ito matiginat gatang mau, bakag. Anyat parikot iti dayta aya. Agpada nga min ti marais, ti akin unag, kan akin ruar. Nay, apay nga babalawon na kagimatang iti kasta alupot. Tabagim ati babalawam. Ah, Awan ti basol ko iti dayta. makapasuron nga min nagati alupaw. Awan mo ti basol dagiti lupot. Sika amang isusuot ti ayan ti parikot. Madi nga min nagati a klase ti badaw. Agpada ti kolor ti unag kan ruar. Maya, tapno sana madlaw ti kupas. Mangilawlawan. Ay, amuklatan lakay. Balikid manen tinsuot mo. Siya, ayan ti mauma. Apay nga karabalikin ti badaw. Di ka maumuma ah. Amom taramidam. Kita anaimbag. Muleng-lengam anaimbag day tabadom. Ta naglakamot lang aramidam day ta. Kan naglakamot lang alasinen ti balikid kun saan. Iso asan aparikot day talakay. Amom no nya talaga ti parikot. Sika ti parikot. Ha? Unay daytan, kaka. Simple aparikot, Jerome gayem. San pa ikadiyam ako na aparikot na ito? Kusto, ti ko na nibakat mo. Kita lang ang imbag, ti susuot mo, no balikid mo saan. Adamat agiti absent-minded nga agbado kat di dan into na rin ti susuot da, no balikid mo saan. Una na itan. Ala, kita nga minanimbag, Jerome. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan arpaulwan. Balikid manan. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami, itinkay panang tarapay.